Na današnjoj preskonferenciji predstavnici Stranke slobode i pravde izneli su ozbiljne optužbe i u vezi sa procesom privatizacije i preuzimanjem Subotica Transa. Kako su istakli, firma je prešla u ruke Trans Juga iz Obrenovca, dok je privatizacija usledila u potpunoj tajnosti bez prethodnog informisanja javnosti i novinara, a ime koncesionara na 15 godina znalo se već pre nekoliko meseci, tvrde iz SSP-a. Prema rečima predstavnika SSP-a, Subotica Trans je firma sa više od jednog veka tradicije, koja je preživela mnoge ekonomske krize, ratove i sankcije. Ipak, kako su rekli, sada je doživela propast pod rukovodstvom kriminalaca koji su doveli do njene destabilizacije. Prema tvrdnjama, vođeni su pokušaji uništenja firme koja je bila simbol grada. Stanje u Subotica Transu nije bila posledica tržišnih faktora, već lošeg upravljanja i manipulacija. Rukovodstvo firme nije se rukovodilo interesima građana, već su ih predali u ruke privatnika. Stranka je kroz istrage, poput afere Starter, ukazivala na nepravilnosti i pokušaj privatizacije bez ikakvih jasnih opravdanih razloga. Sve ovo, rekao je Ivan Rakić. Prema studiji izvodljivosti koju je napravio Saobraćajni fakultet, nije postojala potreba za privatizacijom, dodaje Rakić ispred stranke SSP-a. Kao najbitniju stavku bih izdvojio upoznavanje javnosti sa studijom izvodljivosti koju je napravio Saobraćajni fakultet u Beogradu. U toj studiji nijednom rečju nije pomenuta potreba za privatizaciju, to je za javno-privatno partnerstvo Subotica Transa. Na sednicu gde je bila ta prezentacija, nisu pozvani novinari, niti je obaveštena javnost. Cilj je bio sakrivanje istine od istinitih informacija i obmana građana. SSP nije dozvolilo da to vlasti pođe za rukom. Da bismo javnost bolje pripremili za to što mogu da očekuju sa dolaskom novog prevoznika, trebalo bi reći par reči o firmama sa kojima Transjug sarađuje. On je deo konzorcijuma kojim je lider BG Bus prevoz. Konzorcijum je privremeno udruživanje dva ili više lica na ugovornoj osnovi zarad ostvarivanja zajedničkog cilja. Ta firma, BG Bus prevoz, je u vlasništvu Predraga Lovrića, sina Milorada Lovrića. Predrag Lovrić i Zvonko Veselinović su preko svojih kompanija suvlasnici firme Metalotehna AD. Predrag Lovrić ima udeo u Metalotehni preko kompanije Meteor 017 iz Vranja, dok Veselinović ima preko betonjerke Aleksinac, koja je u vlasništvu njegovog Inkopa. Direktor betonjerke je Vladan Milanović, koji je istovremeno suvlasnik kompanije Meteor 017 zajedno sa Predragom Lovrićem. Zvonko Veselinović, koji se optužuje za brojna krivična dela, bio je istaknuti član iz Srpske liste na Kosovu. On se takođe nalazi na listi sankcija zbog organizovanog kriminala. Rezultat njegovog rada na Kosovu i Metohiji se može vidjeti po broju srpskih institucija koje su tamo ostale, kao i po broju proteranih porodica koji su odatle izbegle. Iza njega ostaje pustoš i beda. Isto možemo očekivati u Subotici sa preuzimanjem Subotica Transa. On nije direktno povezan sa Transjugom, ali kao što sam prethodno naveo, on je povezan sa tim konzorcijumom. Ukoliko ne sprečimo ovakve postupke, Subotica bi mogla da se nađe u velikim problemima. Postoji ozbiljna opasnost da, kao što se dešavalo u drugim delovima Srbije, grad preuzmu kriminalne grupe, a javni resursi završe u rukama privatnih interesnih grupa, dodali su iz SSP-a. Znalo se. Naravno, i Aleksić i Bisavić su postavljeni tamo da uništavaju to preduzeće i da stave to na tasne privatniku. Studija je rekla Saobraćajnog fakulteta da to nije potrebno, zato su to uradili u tajnosti, tu prezentaciju studija, gde su prisustvovali Laslo i Ivan, ne znam kako su ušli, samo oni znaju, ali imamo snimak gde se decidno kaže da nije potrebno javno-privatno partnerstvo. Ta studija je plaćena 120.000 evra. Grad je to platio, vi ste to platili. I kad kaže studija da ne mora privatno javno partnerstvo, oni namerno su to uradili.
zato što ovi jaki ljudi, kriminalci, su to zahtevali, najvratnije gospodin Bakić od gospodina Ljubisavljevića. Preko najvratnije koordinatora Dragana Popovića. To vi morate provjeriti kao novinari. To su naše informacije. Ne može Obrenovac i njihovi stručnjaci da budu jači od sudačkih stručnjaka. Samo treba prave ljude da stavimo na mesto direktora, tehničkog direktora i da vode Subotica Trans kako je to vođeno unazad 100 godina. 100 godina. Ne može da propadne kad imamo najskuplje karte, kad imamo dosta ljudi u autobusima. Nego loše planiranje, loše poslovanje dovede do toga. U zaključku iz Stranke slobode i pravde su obećali da će, ukoliko preuzmu vlast, poništiti sve nelegalne privatizacije i omogućiti rad i procese koji će omogućiti da Subotica Trans ponovo bude u javnom vlasništvu i pod stvarnom kontrolom lokalne zajednice. Jedna od naših prvih odluka biće da se raskine ugovor o javno-privatnom partnerstvu i omogućimo institucijama da procesuiraju sve koji su učestvovali u ovom kriminalnom poduhvatu. Nećemo dozvoliti da naš grad postane taoc privatnih interesa i kriminala, zaključuje Šebek na konferenciji.